ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza agakubita hakiruka, ibyo nibyo kudutesha umwanya, kuko nta na kimwe bakora, ntabwo bahungabanya umutekano w'u Rwanda, n'ibintu batashobora, kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha. Ibyo ndabibasezeranyije rwose, uko yazingana kose. Wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro, wenda hari abashaka aho baca bakinjira, baba 200, baba 300, baba 1000. Ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda, n'ibintu bidashoboka ikiriho. Isibye kuba yaracyuriye abanyarwanda indagara, Perezida Sendagara nako Sebarundi Evariste Ndayishimiye yageze ku ngingo y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame uriyobora, ararahira akirenga akavuga ko rwose byanga byakunda intambara igomba kubaho, kandi ikaba intambara nini cyane izarwana umugabo igasiba undi. Perezida Evariste kenshi avuga imbere y'abantu n'itangazamakuru ku butasi bw'u Burundi bufite amakuru n'ibihamya bihagije byemeza ko igihugu cy'abaturanyi u Rwanda ngo ruri mu myiteguro kwataka rugatera Burundi mu ntambara yeruye y'ibiturika bikaze. Gusa ariko ngo ibyo byose nibiteze gukunda habe namba, kuko ubu ngo igisirikare cy'u Burundi nacyo cyiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda. Ubyumve neza ko isibye ko abazi neza ko u Rwanda ngo rwateguye umupangu wo gutera Burundi mu buryo bweruye, gahunda ku Barundi ngo si ugutegereza ibyo bitero byose bizaturuka ku Rwanda bikisekura ku butaka bwabo, ahubwo ngo ikigomba kuba ni ukurasa mbere, akaba aribo bataka bagatera u Rwanda mu buryo bwuzuye, bakarasa ibisasu bya za misile n'ibiturika bya za bombe ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko, ariko ngo ibyo bitero bikibanda ku murwa mukuru Kigali, bakawurimbura bibereye iwabo. Mu Cyongereza kinyorongoshoye, Perezida inshuti ya bose havuyemo abanyarwanda ati Burundian will not accept to be killed. Ntabwo Abarundi dushobora kwemera gupfa nka kuri abakongomani bicwa gutyo gusa, kubera ko twebwe Abarundi turindwanye. Ikindi kandi buriya turaniteguye, turyamiye amajanja. U Rwanda rwibeshye rwahura n'akaga kuko twaruviraho indimu. U Rwanda narwo ruti ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengera Imana rwose, intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha, ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo. Hano u Rwanda ni ruto, ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo, kuko bafite ibihugu binini, ibibazo byacu tukabirangiriza. Mujye mudusengera nk'ingabo, ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Nimubisenge nabi, hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima, nkavuga ni Mana yanjye iri sengesho nturyumve, kuko jyawe intambara ndazikeneye, ariko hirya iyo ngiyo nkeneye ko duhurira iyo ngiyo, ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye, dufite Rwanda Air, ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru, cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89, tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi, amezi 9. Ariko ubu Rwanda Air hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi. Hashize igihe kirenga imyaka 2 yose mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hari ubwoba bw'uko akanya kariko kose hashobora kuvuka intambara muri aka karere, kandi kaba intambara nini cyane kubera umwuka mubi w'intambara ukunze gututumba hagati y'ibihugu bibiri by'abaturanyi, u Rwanda n'u Burundi. Gusa ariko abahanga babizi neza bo bemeza ko atari u Burundi gusa bushaka gutera u Rwanda, ahubwo ngo ni ihuriro rigari ry'ibihugu byinshi birimo Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uwo mugambi kandi wo gutera u Rwanda hari ubwo humvikana ibihugu nka Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse na Angola. Ariko nanone kuri Tanzania hakazamo urujijo no kwibaza cyane, kuko hari ubwo Tanzania igaragaza ko ifitanye ubucuti bukomeye n'igihugu cy'u Rwanda, bigatuma igaragara nk'ikirumira habiri muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubyumve neza ariko ko nubwo ibyo bihugu byose byihurije hamwe ngo bizatera u Rwanda, ibyo byose ngo bigombe bitangirire mu Burundi. Ibitero rutura bikaba byatangirira ku butaka bw'iki gihugu byerekeza ku butaka bw'u Rwanda. Iki gihugu mvuga, u Burundi, kinaherutse kwakira intwaro ziremereye z'urugamba ziganjemo ibifaru bikaze birwana kinyamaswa ku rugamba, ndetse n'amadrone meza y'urugamba arimbura byo gushumika ku kigero kirenze igiteye ubwoba. Izi ntwaro zose bazihawe n'Ububirigi ngo zizifashishwe mu bitero binini cyane bigomba kugabwa ku Rwanda. Umugambi wo kurasa Kigali mu Rwanda warateguwe bihagije, ndetse unongerwamo ibirungo bihagije by'utumarinyeri tugomba kwifashishwa bari kuri bisasu byinshi cyarimwe bikamanukira u Rwanda ari nk'imvura y'umuriro w'ibiturika.
Isibye kuba umugambi waracuzwe neza n'abasirikare barateguwe kandi benshi cyane batojwe bidasanzwe ku buryo rwose ngo bizeweho intsinzi mu gihe bahangana n'igisirikare cy'u Rwanda. None sa nk'utekereza aka kantu nabuhubutse ushyizemo ko ibintu byose muri uyu mugambi byamaze gutegurwa, hakaba hari igihe aba basirikare bose ndetse n'ibifaru byabo bitinyitse bajya bashyirwa ku mupaka bitegura kwataka u Rwanda, ibintu bakabishyira ku rundi rwego ku buryo abasirikare barenga 5,000 bose bashyirwa ku mupaka, ndetse no mu bice byegera umupaka hagashyirwa intwaro zose zifite ububasha bwo kurasa ku ntera ndende kandi zikarasana ubugome bukabije, bikagira ku rwego rw'uko haba habura itegeko rimwe gusa ryemerera abo basirikare gukomeza bakarenga umupaka bakinjira ku butaka bw'u Rwanda barasa. Ariko se kuki buri gihe iyo bigeze aha habura ijambo rimwe gusa rivuga ngo mukomeze, buri gihe birangira nk'uko biba biherutse kurangira abasirikare n'intwaro zabo basubye inyuma? Iyo bageze ku mupaka bagahengereza mu Rwagasabo, ni iki babona bakikanga, imitima yabo ikabarya bagasubira inyuma? Kandi mu by'ukuri u Rwanda rwo ruba rwatuje, nta n'ibitwara ubutura bimwe bikaze cyane bigeze barunda ku mupaka, kabone n'ubwo baba bazi neza ko u Burundi bwiteguye kwataka iki gihugu. Ni iki cyihishe inyuma y'uko gusubira inyuma kw'abashaka gutera u Rwanda? Mu makuru mfite atari ivumbi yizewe 100% avuga ko cyagiye u Burundi buba bwarunze abasirikare benshi n'intwaro ku mupaka bitegura gutera ku ruhande rw'u Rwanda mu bice by'amashyamba n'imisozi ku mupaka uhuza ibihugu byombi, by'umwihariko mu bice by'ibihuru no mu biti hejuru kure cyane. Aho hose ngo haba hagaragara imitutu y'ibibunda rutura bimwe binini cyane kandi biremereye by'abasirikare banutse kandi babagome ku rugamba, kizira ko bahusha isasu ryabo bibaho, ari naho hava izina bakunze kwitwa aba bitwa ba mudahusha snipers. Bidasubirwaho u Rwanda rufite abasirikare nk'aba benshi ku mupaka uruhuza n'u Burundi. Aba basirikare barindwa mu bimw'abantu mwe kuko ku rugamba barica bagakiza. Buri nshuro yose umwe muri aba basirikare akuru y'imbarutso biba bivuze ubuzima bw'umuntu cyangwa abarenga umwe bicwa n'isasu rimwe rye gusa. Isasu ry'aba basirikare uwo rifashe isibye kuba yajyanwa kwa muganga, ahubwo isasu rikimwinjira mu mutwe agera hasi ku butaka yamaze gushiramo umwuka. Aba basirikare batinyitse gutya ni bandi? Ni iki kibagira badasanzwe ku rwego rw'uko ari bo bahindukiza ikibuga cy'imirwano uko bashaka? Ongeza akaburi muri kunyumviraho maze unize amatwi y'umubiri n'umutima nkumenera amabanga y'abasirikare, by'umwihariko abo mu gashami kabadahusha isasu bibaho. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari biyegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ese nawe uri muri bamwe bahora bahangayitse bibaza aho bakura umuvuzi gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera? Wihangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse umuvuzi gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kubabaswe n'ibiyobyabwenge namwe abakoraho rikaka, kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, kwabazaniye umuti wizewe kandi ukomoka ku bimera. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'amarozi, itegano, ibigaburano, nyabingi, ibihuhirano, namwe mwashyizwe igorora. Muganga gakondo yifashisha imbaraga z'ibimera ku bafite ingano y'igitsina batishimira, haba ku bagore cyangwa se abagabo, namwe twabatekerejeho. Dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0781 takumagara yawe hakiri kare hatatagutenguhadi. Nukuri biteye isoni n'ikimwaro ku muntu w'umugabo ugera mu gikorwa cy'abakuze ugahirika isegonda rya mbere, irya kabiri ugahita umanika amaboko bigitangira. Alalala, ubu mwaye pe. Ni ikimwaro kijya kungana n'igiterwa no kugira ingano idashimishije y'ubugabo. Ibi bibazo biremereye benshi muri iyi si, ariko ikiza hari ababifitiye ibisubizo birambye. Aha ni muri Vibratus, abahanga bemena amategeko bavurisha imiti yizewe ituruka muri Leta z'Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi, kandi ikaba imiti igaragaza impinduka ku wayikoresheje wese mu gihe gito gishoboka kiba kibarirwa mu masaha. Aba bifashisha imiti yujuje ubuziranenge nk'iyitwa Manufactured Tablet, ikiza burundu kurangiza vuba no gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro. Kuri wowe ufite ikibazo cy'inanga zawe zacitse amazi cyangwa zabaye ibihuhwe zisubira ku murongo kandi zikagira imbaduko, uwamenye Vibratus atandukana n'ingaruka zose yatewe no kwikinisha, kubura ubushake, abyumva mu migani, agakira burundu indwara nka kanseri ya prostate, irangwa no kwishimagura ku bugabo,
kumva udusonga dutera ku busabo bw'inanga, kwihagarika amasohoro, guterwa n'uduheri ku bugabo n'ibindi. Ubyumve neza ko muri Vibratus dufasha abadame batagira amavangingo n'ububobere, abazahajwe n'ama-infection ndetse n'abatagira santima. Isibye kuba imiti yacu tuyigusangisha aho waba uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, niyo waba uri mu bihugu bya kure, iyo mu mahanga tuyikugezaho kuko dukorana na DHL ndetse n'iposita. Kemura icyo kibazo cyakuzahaje, uduhamagare cyangwa se utwandikire kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Dukorera mu mujyi rwagati wa Kigali mu nyubako ya Mike kuri floor ya mbere mu cyumba gifite nimero 23. Mudahusha cyangwa se sniper aba ari umurashi wabitorejwe bimwe birenze iby'abandi basirikare bitoza, ndetse uyu musirikare abazwi isasu riremereye rifite ingufu kandi akarirasa bitamusabye kwegera igipimo ashaka kurasa, kuko we arasira isasu rye kure cyane ikibuga cy'imirwano cyangwa se igipimo abashaka kurasa. Kandi n'ubundi kuba ari kure nibikuraho yuko icyo ashaka kurasa agihamya, kandi isasu rye akaripima mu cyico ku buryo ufashwe n'isasu rye ahita ava ku birayi ako kanya bigishyushye atanasambye. Muri make ba Mudahusha ni agatsinda k'abasirikare bake cyane badasanzwe batarwanisha imbunda gutyo gusa bapfa kurasa uko babonye. Aba ni abasirikare b'abahanga cyane mu mibare, ndetse bakaba abahanga cyane mu kubara ikibuga cy'imirwano ndetse no kwangiza igipimo mu buryo bwose bukaze kandi bushoboka kandi buzira gusaragurika. Abantu benshi batekereza ko ba Mudahusha aribo basirikare ba mbere baba bafite akazi koroshye ku rugamba, kandi ari nabo basirikare buriya ngo baryoherwa n'urugamba cyane. Ariko ahanini abatekereza ibi babiterwa n'amafilime menshi bareba ya gisirikare, aho Mudahusha cyangwa se sniper bamugaragaza nk'umusirikare ufata imbunda nini inafite indeba kure, maze akajya ku gisenge cy'inzu runaka akaryama agafata imbunda mu biganza akitegereza igipimo amasegonda make cyane, maze akarekura isasu rimwe gusa rikisekura mu mutwe w'igipimo akagituritsa, maze uwo musirikare agahita ahaguruka agafata imbunda ye agahita aburira mu myotsi. Nuko filime zibagaragaza, ariko siko bimeze mu buzima busanzwe bwa nyabwo bw'abasirikare b'abasniper cyangwa se ba Mudahusha. Ubusanzwe aba basirikare igihe hafi ya cyose bamara ku rugamba bakimara baryamye hasi bubitse inda kandi batanyeganyega habe na gato. Aba ni abasirikare bashobora kumara iminsi irenga 3 yose baryamye ahantu hamwe runaka nko mu gihuru cyangwa ahandi hantu hihishe. Iyo minsi yose bakayimara nta kunyeganyega uko biboneye, kuko kunyeganyega guto kwabaho gushobora guhita kubashyirira iherezo ku buzima bwabo, kandi intego yabo ya mbere aba ari ukuguma batagaragara mpaka igihe bari kuri igisasu rikamena umutwe w'igipimo. Ubyumve neza ko baba bashobora kumara amasaha 72 yose bari gukusanya amakuru, basa nk'abari gukora ubutasi mu buryo bwuzuye. Icyo gihe cyose bamara n'ibyo bikorwa byose byo kwihisha no gutata bikaba ari byo bizatuma bakurura imbarutso mu gihe runaka, kugira ngo gusa barasa umuntu umwe gusa cyangwa se igipimo kimwe. Muri make ku musirikare w'Umudahusha cyangwa se sniper, misi yahabwa agace kaba karimo koroshye cyane ni ugukurura imbarutso akarekura isasu rikava mu mbunda rikica umuntu cyangwa se igipimo, naho gutegereza, kwihisha ubutanyeganyega, kwihangana, ubutasi no kurasira kure nibyo bitandukanya Mudahusha n'abandi basirikare tubona basanzwe. Akenshi aba basirikare bazira guhusha nibo bakunze kwifashishwa ku ma operation yo guta mu gace umwanzi ikizwe nko gutega ambush, kuko iyo abasirikare bateguye ambush ku rugamba ikintu cya mbere bigamije ni ugutuma abasirikare bahanganye nabo bisanga ahantu batakagombye kuba bari, bakabayobya bakisanga bari ahantu ba Mudahusha babareba neza umwe ku wundi nta n'ubuhungiro bafite kandi banazengurutswe ku buryo kurokoka biba byegere kudashoboka. Ubyumve neza ko ubundi mu gaco cyangwa se ambushi nk'izi za gisirikare urasa bwa mbere akenshi aba ari Mudahusha cyangwa se sniper, akaba yibereye iyo kure akarekura isasu rikaza ryafatiyeho rikamena umutwe w'umwanzi akajya hasi, umwotsi ugatangira n'abandi basirikare bari bihishe bakavayo, isasu rikaba isasu umuriro ukaka. Ubundi isasu rimwe rya sniper cyangwa se Mudahusha riba risobanuye ibintu byinshi ku rugamba, kuko nirijya ripfa ubusa bibaho, kuko byanga bikunda rihitana umuntu kandi w'ingenzi cyane, rigahitana umuntu babanje kwitondera bazi neza kuba muhushije byatera ikibazo kandi kinini. Hari nubwo mukongera ubukana bw'iri sasu Mudahusha mu gihe agiye kurasa nka konvoy ya gisirikare, igipimo cye kiba ari shoferi utwaye imodoka iri imbere muri iyo konvoy ya gisirikare, maze sniper akaba yahamye isasu ku mutwe w'uwo mushoferi, imodoka agata yubika hasi. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera nkwibwirira inkuru nziza ku batura Rwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi.
Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics. Iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha ni usanga mudasobwa z'ubwoko bwose kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane. Ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Buriya ikintu cya mbere ba mudahusha babazwiho nuko isasu ryabo iteka baripima ku mutwe cyangwa umutima w'igipimo, ku buryo urashwe n'iri sasu nta n'amasegonda 3 abasigaje kuri iyi si y'abazima. Ubyumve neza ko kuba sniper cyangwa se mudahusha yarasa ahandi hantu hataraho mvuze cyangwa gahusha biba byegere kudashoboka. Yibaze ko nubwo mudahusha akurura imbarutso inshuro nye zishoboka ku rugamba, ariko isasu rye riba rihagije ngo rihagarike ikibazo cyari cyananiranye kigahita gikemuka burundu. Nk'igihe hari ikihebe cyafatiye imbunda ku musivile cyangwa se hari nk'abashimusa abantu runaka mu nyubako cyangwa se muri bisi, mu gihe wabikoze aba yumva ko nta musirikare usanzwe uri bupfe kumwegera uko yiboneye, uko yabashyize ubuzima bw'abasivile bashimuswe mu kaga. Icyo gihe mudahusha we aba yibereye kure cyane bishoboka, ku buryo utamubonesha amaso maze akarekura isasu rimwe yabaze neza rigahita ryinjira mu mutwe uwateje ikibazo rigahita rimusoza, bidasabye ko araswa amasasu menshi bikarangiza ikibazo cyari cyagoranye kigakemuzwa isasu rimwe gusa rya mudahushwa. Ku rugamba aba basirikare ba mudahusha cyangwa se ba sniper nibo baba bacunga inzira abagenzi babo baba basanzwe barwana ku rugamba ku mirongo y'imbere. Ahaho sniper cyangwa se mudahusha aba yibereye kure bishoboka, ari kureba hirya no hino ku kibuga cy'imirwano akantu ku kandi, ahiga ikibi cyose gishobora kuzira abagenzi be bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse yafatishije umwanzi hafi cyane abagenzi be bari ku mirongo y'imbere ahita mumena umutwe yibereye kure bigishyushye mu rwego rwo kubaharurira inzira mu gihe bari kuri misiyo, ndetse no kugabanya umubare w'abaza kurasana by'inkundura. Ibyo bigatuma abandi basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bisa nkaho biborohera kurwana, kuko sniper wabo aba bareberaho batabasha kubonesha amaso yabo kure cyane yaho bari, ndetse akanarimbura ikibi mbere yuko kibasatira. Akenshi ba mudahusha bakunze kuba ari 2 cyangwa 3 bakorera hamwe ku rugamba. Umwe muri bo aba ari ufite imbunda yanashyize n'urutoki mu mbarutso, mu gihundi akazi ke kaba ari ugucungisha amaso ye igipimo akacyitegereza neza akoresheje indebakure, akamenya ngo hagati yaho bari n'ahari igipimo cyangwa se bashaka kurasa ngo harimo intera ingana gute. Byarangiza akabara yitonze umuyaga, ibyerekezo byawo n'umuvuduko w'uwo muyaga, maze akamenya niba icyo gipimo kiri hamwe cyangwa se kiri kunyeganyega n'uburyo kiri kunyeganyegamo. Uwo musirikare kandi akaba ari nawe wakira amategeko yose ndetse akanavugana n'ababatumye. Bivuze ngo mudahusha aryama hasi yubitse inda, agafata imbunda akirinda kunyeganyega, maze ubundi ibyo akeneye byose akaba afite ubimuha cyangwa se ubimubwira. Kandi ubwo umubarira ibyo byose utagira ngo ni umusirikare ubusanzwe, kuko nawe aba ari umusniper kandi wahumuye cyane. Ni nka kuri iyi ndege itwarwa n'abapiloti 2 kandi bose b'abahanga, ku buryo umwe muri bo aba nahagije ku buryo yanagurutse indege ari umwe, kuko bose ni baba basanzwe. Mu magambo make asobanura neza imikorere y'umusirikare w'umusniper cyangwa se mudahusha, icyambere akora ni ugushaka ahantu heza hasa nk'ahitegeye ahandi hose, ku buryo ababasha kureba kure hashoboka nta kimwitambika. Byarangiza akabara neza umuyaga, kuko nk'umurashi urasira kure hashoboka. Ikintu cya mbere kimubera imbogamizi ni umuyaga, kubera ko ku ntera ndende nk'iyi umuyaga uba ushobora gusunika isasu mu cyerekezo uri kujyamo. Nk'ubu sniper aramutse arashe isasu mu cyerekezo kiri guturukamo umuyaga uri kuza umusanga, ikintu cya mbere kiba ni uko uyu muyaga umera nk'uhangana n'igitutu cy'umuvuduko w'isasu. Ibyo bikaba byatuma umuvuduko w'isasu usa nk'ugabanukaho gake cyane, kuko iryo sasu riba ryarasuye kure, bikaba byatuma rimara amasegonda menshi mu kirere, rikaba ryagera ku gipimo ryatinzeho udutsiyeri se duke cyane, igipimo cyamaze kunyeganyega. Ibyo bikaba byatuma habaho guhusha.
nka kuriya byagenze ubwo umurashi wa sniper yarasaga isasu rigahushura Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yarimo yiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ye ya kabiri. Kiriya gihe isasu ryatinze mu kirere mu gihe kitageze no ku isegonda rimwe gusa rigera kuri Perezida Donald Trump, ryamaze guhindukiza umutwe bituma isasu rimuhushura ugutwi wararukuka. Ibi kandi binabaho mu gihe mudahushare kuri isasu mu nzira iryo sasu riri buze kunyuramo harimo umuyaga uri buri kubite mu mpande. Gusa iyo umuyaga wabazwe neza hari nubwo sniper aba ashobora gushyira mu gipimo ugutwi ko bashaka kurasa, maze yare kuri isasu umuyaga ukagenda usunika iryo sasu mu mpande rikaba ryakwisekura mu mutwe hagati w'uwo ngo n'ubundi bashakaga kurasa, kandi umurashi we yari yapimye ku gutwi. Ibi nibyo bita imibare. Aba basirikare baba mudahusha cyangwa se ba sniper, ikindi kintu bitaho cyane ni imyenda yabo bakoresha kuri za misiyo zigiye zitandukanye, kubera ko imyenda yabo ibitandukanye n'iy'abandi basirikare barwanisha ku rugamba, kubera ko mu gihe bo bari ku rugamba igihe kinini bakimara ahantu mu bwitsimbo bwinyegeje, mu bihuru, mu mashami y'ibiti hejuru kure cyane ndetse no mu byatsi birebire, ku buryo kuba bagaragara byo ni ibintu biba bidashoboka. Ubyumve neza ko hari nubwo abasirikare b'abanzi babanyura imbere cyangwa se munsi ntibababone, kubera ko bo bakoresha tekinike nk'iy'uruvu, ku buryo aho bitsimbye hose baba basa nk'ibihazengurutse, ku buryo kubabona bidasaba amaso areba gusa, ahubwo binasaba ubushishozi bw'ubwenge. Aba basirikare bamara igihe kinini bakora imyenda yabo yihariye ibisa nk'ibihuru. Baragenda bakarema imyenda isa nk'urubobi neza neza cyangwa se isa nko hasi, maze bakanayiteraho n'ibyatsi, ndetse iyo myenda iyo bayambaye irabahisha kuva hasi kugera hejuru, ku rwego rw'uko nta n'agace na gato ku mubiri w'umusirikare w'umusniper uba ushobora kubona. Kenshi aba basirikare bambariye imyenda iyo bahawe za misiyo zo mu bice by'amashyamba ndetse n'imisozi. Rwose ubyumve neza ko iyo mudahusha yambaye iyi myenda aba yahindutse utagaragara mu buryo bwuzuye, kandi iyo yamaze kugera kuri pozisiyo aho aba ari buze gukorera utuntu twe yitonze, niyo wahaca ukamukandagira umutwe ntiyanyeganyega habe na gato, kubera yuko kunyeganyega kwe guto gushobora gutuma amenwa umutwe mu buryo bwihuse, dore ko n'ubundi wicishwa inkota nawe yicishwa indi. Ariko se ni mudahusha gusa uba udasanzwe, cyangwa n'imbunda ye imugira udasanzwe? Imbunda z'abasirikare baba mudahusha cyangwa se ba sniper ziba ari imbunda nini kandi zikoze ku buryo ziba zarasa isasu rikitura ahantu kuri hashoboka kurenza izindi mbunda zisanzwe. Intego y'izi mbunda si ukurasa gusa, ahubwo intego nyamukuru aba ari ukurasa isasu rikitura ahantu nyakuri ryakagombye kwisekura nta guhusha kubayeho. Ikintu cya mbere imbunda y'abasniper iba yihariyeho iba ifite kidasanzwe ni icyitwa scope. Indeba kure ibikoranye n'iyi mbunda ibikoze ku buryo ifasha umurashi wayo gufata igipimo kiri kure cyane, ikanamufasha kwitegereza neza igipimo nk'ucyegereye kandi we yibereye mu bihumbi by'amametero kure cyane yacyo. Iyo scope kandi ikanamufasha mu kubara intera iri hagati y'ahateretse imbunda ndetse n'ahari igipimo kigiye kuraswa. Nta scope biba binavuze yuko n'isasu ritari buze guhamya igipimo. Izi mbunda zaba mudahusha kandi ziba zifite ikibuno kinini kandi gisa nk'ikiremereye gituma imbunda idapfa kunyeganyega gutyo gusa, kandi ibyo bigatuma umurashi arekura isasu ku gipimo y'imbunda itiriwe inyeganyega ngo bituma atakaza igipimo. Iki kibuno cy'imbunda ba mudahusha kiba kinakoze ku buryo gihura neza neza n'urutugu rw'umurashi. Ibyo bituma rero iyi mbunda iba iri hamwe nta kwikomakoma n'amasantimetero make cyane iva ku gipimo. Izi mbunda ziba zinafite umunwa muremure cyane kurenza izindi mbunda zisanzwe zirwanishwa ku rugamba. Uyu munwa ureshya utya niwo utuma umurashi afata neza igipimo nta kwibeshya na guto kubayeho. Uko yateguye kurasa igipimo akaba ariko bigenda niyare ku gisasu. Uzabyitegereze neza mu mafilime, imbunda zaba mudahusha ziba zikoze ku buryo ziba zifite utwuma tubiri tuba tumeze nk'amaguru y'imbunda atuma ibasha gushyirwa hasi ku butaka ikaba yafata igipimo neza cyane, kuko aya maguru atuma imbunda isa nk'iyegutse mu gihe yateretswe hasi, ku buryo iyo iteretse mu bihuru umunwa wayo uhita ujya ku butumburuke busumba uburebure bw'ibyatsi ibihishemo. Ibyo bituma rero ibyatsi bidahinduka imbogamizi iba yakingiriza umusniper. Aya maguru kandi anatuma imbunda ibasha gushyirwa ahantu hamwe hahandi ibitanyeganyezwa n'icyo ari cyo cyose.
Ubundi akenshi imbunda zaba mudahusha zikunze kuba arizo mu bwoko bwa bolt action rifles. Izi mbunda ziba zirasa isasu bigatwara amasegonda nk'atatu hagati y'isasu rimwe n'irindi riraza kuraswa nyuma yaryo, kubera ko izi mbunda zirekura isasu bigasaba ko zihita zirodingwamo irindi sasu kugira ngo ribashe kuba ryaraswa. Imbunda zikora gutya zizwi cyane mu isi yose, harimo nk'iyitwa A-Class International Arctic Warfare. Iyi ni imbunda rutura ikorwa n'uruganda rw'Abongereza rwitwa A-Class International, ariko imbunda nk'izi zatangiye gukorwa mu mwaka wa 1942 kubera ko nibwo hashyizwe ku mugaragaro. Imbunda nk'iyi yari ifite kode ya L96A1. Izi mbunda ziba zipima ibiro 3 hafi 7 mu gihe n'amasasu arimo, kandi zikaba zarasa ku ntera ya metero 800, ariko hari ubwo zibasha kugeza isasu byibura ku ntera y'ikilometero 1 na metero 500 bitewe n'ubwoko bw'isasu ndetse n'umwitozo umurashi yahawe. Indi mbunda ya mudahushwa yo muri ubu bwoko ni yitwa The Remington M24 ikorwa n'uruganda rwitwa The M24 Sniper Weapon System rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nayo ibasha kurasa isasu rikitura ku ntera yakora ishoboka kubera yuko riba ryanisekura ku ntera ya kilometero 1. Hakaba n'izindi ntwaro zaba mudahusha ariko zo zikoze mu buryo bugezweho cyane, aho imbunda y'ubwayo mu gihe iri mu gikorwa yipangira amasasu. Izi zitwa semi automatic sniper rifles. Aha naho dusanga ikibunda kigezweho cyane cyitwa M110 semi automatic sniper system, nayo ikorwa n'uruganda rw'Abanyamerika, ndetse tukanahasanga urukoko rw'imbunda iziragusha rwitwa Dragunov SVD rukorwa n'uruganda rw'Abarusiya rwitwa Yevgeny Dragunov. Iyi mbunda iba yarasa yihuta bimwe biteye ubwoba, gusa ariko izi mbunda zose imikorere yazo inagendana n'ubwoko bw'amasasu zarashe. Amwe mu masasu akoreshwa cyane n'abasniper hirya no hino mu isi yose ni nka yitwa 7.62 by 51 mm nato. Aya akaba amasasu araswa ku ntera ndende ndetse n'intera iringaniye. Andi masasu na yitwa .300 Winchester Magnum. Aya yo aba afite ingufu zihambaye kandi yaraswa ku ntera ndende ishoboka, ndetse akaba amasasu ahangana n'ingufu z'umuyaga uko byagenda kose. Ubyumve neza ko aya masasu aba yakwitura ku ntera ya kilometero 1 na metero 200. Andi masasu azwi cyane ni nka yitwa .338 Lapua Magnum ndetse na yitwa .50 BMG aba yaraswa ku ntera byibura isatira kilometero 2. Mu bice by'amashyamba ba sniper bakunze kuba bibereye hejuru mu mashami y'ibiti cyangwa bibereye rwagati mu bihuru, naho mu bice by'imisozi miremire ba mudahusha baba bibereye ku dusongero tw'imisozi, aho baba bitegeye neza ibintu byose babirebera hejuru. Mu bice by'imijyi ho sniper ajya hejuru y'inzu yitegeye izindi zose muri uwo mujyi, cyangwa se yitegeye ahari igipimo ashaka kurasa. Aba yajya hejuru ku gisenge cyangwa akajya mu cyumba kiri muri etaje hejuru kure cyane, kikaba icyumba ariko ukirimo aba areba ahantu hagari imbere ye. Iyi ni nayo mpamvu kenshi ahantu perezida aba ari busure akanahavugira ijambo, uwo mujyi n'indi mijyi bituranye abajepe baba basanzwe barinda perezida barabanza bakahasaka mbere y'icyumweru, bakareba ahantu hose hashoboka ko hakoreshwa n'umurashi nk'uyu w'umudahusha, bakaba bahashyira abashinzwe umutekano wabo. Mbere gato y'intambara kabiri y'isi yose mu mwaka w'1939 ubwo habaga intambara yiswe Winter War yahanganishije Abarusiya n'Abanyafinlande. Icyo gihe nta nkuru yavuzwe cyane mu mirwano y'iyi ntambara nk'umugabo witwaga Simo Haiha wari umusirikare mu gisirikare cya Finland. Impamvu yavuzwe cyane nanjye nkaba mugarutseho uyu munsi nuko yari mudahusha, ndetse akaba ari nawe mudahusha wa mbere mu mateka y'isi wishe abantu benshi kuko yahitanye ubuzima bw'Abarusiya barenga 500 bose abarasa mu mutwe. Uyu mvuga Abarusiya bari baramuhimbye The White Death kubera ko yitwikiraga urubura maze agatega Abarusiya akabata mu gaco akabarasira kubica. Mu ntambara kabiri y'isi yose umusirikare w'Umurusiya Vasily Zaitsev wari umusniper mu gisirikare cy'Abasoviyete yarashe mu cyico abasirikare barenga 200 biganjemo abari Abadage. Muri iyo ntambara imwe kandi umugore w'Umurusiya w'umurakare cyane Lyudmila Pavlichenko nawe warwanaga ku ruhande rw'Abasoviyete akanaba mudahusha mwiza cyane wa Kamisi yakuruye imbarutso inshuro 310 zihitana ubuzima bw'abantu 309. Ejo bundi mu mpera z'ukwezi kwa 11 2023 mu gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine yari irimbanije, Vyacheslav Kovalysky umusirikare wa Ukraine w'umusniper yakuruye imbarutso y'imbunda ye maze arekura isasu rimena umutwe w'umusirikare w'Umurusiya wari mu ntera ya kilometero 3 na metero 800, ahita aca agahigo k'umurashi wa mbere w'umusniper warashe isasu ku ntera ndende ishoboka kurenza abandi bose. Yarakuyeho agahigo k'umusirikare w'Umunyakanada utazwi ubarizwa mu gisirikare cya Canada muri Special Force yitwa Joint Task Force 2 wari wararashe isasu nk'iri ku gipimo kiri mu ntera kilometero 3 na metero 540.
hari mu mwaka wa 2017 mu ntambara ya Iraq. Uyu warashe isasu ku ntera ndende gusumba abandi bose kugira ngo mwumvishe uburyo koko yarashe ahantu kure hashoboka, ni nk'uko yatereka imbunda hejuru y'inyubako ya KST mu mujyi rwagati downtown, akarasa isasu rikangiza igipimo kiri Kacyiru cyangwa se Kimihurura, ahari imodoka yagenda iminota 10 kuri 15. Muri ibi bihe Uburundi bwitegura kurasa bugatangiza intambara mu buryo bweruye ku Rwanda. Amakuru y'ibanga avuga ko u Rwanda rwarunze abasirikare nk'aba baba mudahusha ku mupaka ubahuza n'u Burundi, ariko bose nta n'umwe babasha kuboneshwa amaso gutyo gusa kubera yuko baba bari mu bwihisho by'umwihariko, ariko bari hejuru mu mashami y'ibiti kandi banambaye imyenda ijya gusa nk'ibihuru cyangwa se ibyo biti. Aba rero ngo nibo bagomba kubera inzozi mbi ku gisirikare cy'u Burundi mu gihe cyarenga umupaka bakinjira mu Rwanda batangije intambara mu buryo bweruye. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.